Babuyani, munjani? Salibonani lonke, ngiyalibingelela njalo kwenye episode engibe ngiliphathelena elangeni lanamuhla. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima. Sabona sisi, ithi ngitsho. Bengicela ufihle isithupha sami. Ngizama uthi ngu-Evelyn. Mina ngileminyaka engu-39. Ngangilomfana wami engangithandana laye. Igama lakhe ngizamthi ngu-Eden. Ngangisebenza emayadini koBulawayo, ngisebenzela abantu ababelenotho yabo eningi. Babeziphilela kuhle. So mina ngangihamba after every 2 weeks kuma off days. Kwelinye ilanga ngaphuma ngigqoke kuhle ngahlangana lo Eden. Wangincoma ubuhle bami, lami ngajabula kakhulu. Ngathi lo noma sokuthiwani ngizomupha inamba noma engangicelanga. Kungasenani wacela lamanje ngamupha, saqalisa ukuthandana okwesikhathi. Waze wathi yena usefuna ukulobola. Ngajabula kakhulu ukuthi lami sengizoba ngumisisi. Abazali bami sebeza kudla amalobolo ami. Babuya abakhwenyana, abantu bonke bajabula. U-Eden wathuma umna wami ukuthi ezongibiza ngoba wayefuna ukungibona. Ngahlala kumbe 30 minutes ngazohamba ke. Ngathi ngi a few steps away ngazwa u-Eden ekhuluma efonini lo muntu ongumfazi esithi, "Baby ngiyeza, ngisemfeni yomngane ngiyeza." Ngachaywa luvalo, ngathi u-Eden ulomfazi yena engangitshelanga. Ngahla ngahamba fast ngambuza, wathi yena kwakungayenzi ukuthi engitshele. U-Eden wandonsela endlini, saqalisa ukutshintshana amazwi. U-Eden waba lolaka ngoba mina ngase ngisithi sengisiyatshela abazali bami bebisele imali yamalobolo ngoba angike ngihlale esithenjini. Saqalisa ukudonsana lo Eden waze wagcina esengichaya. Umngane wami ngizamthi ngumema waza sisila, wavula umnyango wangena. Wadobha umphini wekhuba wamchaya u-Eden ekhanda wawela phansi. Mina ngayethuka at the same time ngangisesaba. Njalo I was happy ukuthi umemo uyingisevile. Umemo wagijima wabuya kimi. Wangibuza ukuthi ngiright yini njalo why sasisilwa ngelanga lamalobolo. Ngaswela isikhathi sokuchasisa. Ngagijima ngaya ku-Eden. Wayesenza ingathi usefile. Mina lo memo sahle sacabanga ukuthi usefile. Samphakamisa isandla, sayenza konke kodwa vele thina sacabanga ukuthi sefile. Kwaba nzima kodwa sazitshela ukuthi asisoze sitshele umuntu. Abantu babegcwele iguma lonke. Kwaba nzima ukuthi simuse egangeni. Saphuma sayenza ingathi konke ku right kodwa uvalo lwalusichaya. Iroom eyayilo Eden yayiyindlu eyayihlala izinto, so at least akula muntu owayezoza khonapho kumbe owayezolala khonapho. Abantu balala, thina sanyenya saphuma saya endlini leyana, sathatha ibhodi ka-Eden sayihudula saya layo esiphaleni. Umuzi owe next door la ngikhaya, abantu bakhona basuka bawuchiya, so kwakulesiphala. Samfaka khonapho sasindwa lelo langa. Saphenduka salala, savuka ekuseni sithanyela plus lokucicha lapha esasihudula khona u-Eden. Abantu bazovuka baqala ukumdinga ngabo 10 ekuseni. Thina lathi sajoina isquad sidinga kodwa sikwazi ukuthi yithi. Wadingwa lamapholisa ayaziswa lo ngodaba lolu bathi bazomdinga after 48 hours maybe uye kwenye indawo. Ntambama yalelo langa sahamba futhi esiphaleni samswela. Lapha ke saphelelwa saba yizithutha. Sazibuza ukuthi umuntu ofileyo uyavuka ukuthi nguJesu yini. Saswela izimpendulo, wadingwa u-Eden waswelakala. Abantu bakhuluma baze bakhathala. After 3 years saphuma elizweni saza ngapha phetsheya. Sasihlala sizibuza ukuthi kambe yini okwayenzakalayo ku-Eden. Lo memo saba ngabangani noma sase singapha. Okwemendo kwayehlula kodwa imisebenzi asisoli kuyancengeka.
Njengensuku zonke yimi lo Memo siseshop sithenga izinto zendlini ngabona uEden. Ngawisa enganguphethe konke phansi. uEden udingani lapha yena wafa? Ukuthi akafanga laphana? Yighost yakhe yini? Imbuzo eminingi engela mpendulo. Loza ngiphendula. Ngafela ekucwayizeni amehlo ngangingasaboni uEden lowana. Asisaqedanga esasibulandile eshopini sahle saphuma sigijima uMemo engazwisisi ukuthi vele kuyenzakalani. Ngafika endlini ngamtshela ngamchasisela kodwa wayengazwisisi laye. Kunengi okwazwenzakala. Sasithola incwadi zibhalwe ukuthi from Eden. Sasibona ama-shadows omuntu emawindini, izisinde. Then waze wagcina sevela wafona wathi ufuna ukusibona kwenye i-coffee shop. Sahamba wasitshela ukuthi uyaphila ufuna imali o uyasirepota emapholiseni. Umbuzo esilawo ngokuthi yighost yini ora uyadinga o uyaphila or maybe that day kafanga. Siyazibuza ngoba lathi asisakwazi ukuthi siyenzeni. Yiyo ke i-confession ebengilayo ebisuka kudade wethu. Bayabuza uEvelyn lo Memo bayabuza ukuthi uEden kambe isipoko yini kumbe ngumuntu ophilayo. Yabo bayabuza ukuthi uhamba kanjani bona abazwisisi isituation le ukuthi umuntu owaswela kalayo for so many years then se resurface again yabo. So angazi lami ukuthi singamsiza kanjani udade wethu. Liyaphonga usitshela abacabangayo ukuthi ighost kumbe uyaphila asasi lizositshela like akunzima sibili. Abantu asibeni le fear yokwenza izinto ezinjengezokushana ngempini. Yabona impini idangerous especially ungashaya ngompini wekhuba ekhanda. Uyabona uyalimala ikhanda or uyafa because ikhanda vela isondawo yokudlalela abantu sichayana. Singachana kwezinye indawo kodwa asekeleni ukuchayana emakhanda into enjengophini or anything nje. Omunye umuntu wakwanisa ukumchaya ngento ukuthi hayi into le ayisoke imlimazi kodwa imlimazi umuntu efe. So masisilwa guys, ukulwa vele kukhona kuyenzakala. Into ekhona asoke siceze eceleni. Into ekhona abantu bayalwa ezindlini lapha bayalwa. But masisilwa asiboneni ukuthi asingasebenzisi izinto ezinjenge empini endesichayana amakhanda. Ngangcono lithayini izibhakera liphuma amazinyo mbe lishayene ngelokuzeni ngempama kungcono. Kulokuthi abantu lithayine ngezinto ezinje so because kade sinanga bamshaya ngomphini obviously bona engqondweni zabo abezitshela ukuthi umuntu ochayo ngophini lwekhuba obvious usefile because into nale and then nxa engasa respond maybe why unconscious akula muntu okwaziyo ukuthi wafa unconscious isipoko kumbe yini yabo akula muntu okwaziyo ukuthi yini okwayenzakalayo. But whenever nxa kuyikuthi isituation yokulwa isifikile asekeleni ukudlalela emakhanda abantu because omunye uzoshaya umuntu efe for uhambe ejele uyepika ngendaba yezinto ezingela msebenzi. So asingeke sithi abantu yekelana ukulwa. Abantu ukulwa kuyatholakala, it can happen anytime, but please make sure alidlalele emakhanda abantu. Okay, lizositshela lani likucabangayo ku comment section or lizobuya ku inbox linjele ababengafuni ukuhamba ku inbox lizobuya linjele ukuthi licabangani. Angithi bengicela ke li like, le share, le comment, le subscribe ku channel yethu. Ngiyabonga, ndaboga.